Khutso e beng le lena mesong tletla le kgono e le Sontaga se se botse. Ke rata gore today re bolele ka manyeloi, angels. Lebaka la gore ke dire video ye be ke a o feta ka Sontaga ke rile ge ke seno boa gae e be le around bo 4 ya thapama ka kwa ke lapile kudu ka kwa ke sala ko bo deep ka ra e re ke ikhutšenyana okay ka tsena mo mpeteng ka robala ka ya ka boroko ebile a ke gopole gore na ke lorile or jang a ke gopole le ga teng. So ke phafaragile maybe after an hour ka boma 5 ke phaforoša ke kwa lebati le bulega la ka mo kitchen e le moredi ya ka a buile ka ga ile ena and then a se ke tsoga se ke tšwe mo mpeteng ke ile ka no dula mo mpeteng and then ke kwa gore ke sa tshwere ke boroko kudu then ka tswalela mahlo a ka gape ke tswalela mahlo and then ka ba le pono a vision ka ba le pono ka re ga vision ye ke bone ke le mo nageng e be le naga nngwe e botse e tletše ka bjang bo botala bo botse mehlare ya gona e megolo e mebotse e metala ya ka mehutahuta go ya ka gona ke be ke le noši mo nageng mo ke bego ke le gona. So ge ke ntše ke lebelela around go ba le nto ngwe le gore ile ya ja mahlo a ka ya attracta mahlo a ka ge ke lebelela kwa godimo ka bona e be le leru le le tee le legolo leru le la le thoma go phatlalala ko leru le la le thoma go divider into piece tše pedi ba maru a mabedi jwale le lengwe le ya ka kwa go right le lengwe le ya ka go left ge ntše ke lebeletše leru lela gana mola le phatlaletšeng gona kore in between maru a la mabedi a e bego le leru le le tee ka bona ke bona lenyeloi la morena le le mola godimo maphego a lona a phatlaletše le be le apere diaparo tše ditšhweu all white le tshwere lerumo la lona gomme ka kwa lentšu le gopole gore ke be ke le tee mo nageng ka kwa lentšu le mpotša motsebeng le re ke Archangel Michael and then ka lebelela gape mo godimo ge ke mo lebelela ka kgwetša e le gore le yena Archangel Michael o ntebeletše gomme a thoma go miemiela a thoma go smile le nna ke ntše ke mo lebeletše ka thoma ka smile gomme ka bona immediately ka nama ka phafarega from pono yela yaka. So inthabišitše pono ye ke nthabišitše na pononyana tše mala tše le gore ke di bone concerning modimo concerning morena Jesu concerning manyeloi ke tlo no le botša tšona ka etee. So ke yona ntho ya dira gore kore so beke ka moka moya o bontše mpotša gore ke dire video ka manyeloi then ka re gana mo bekeng ka re video e tla ba botseng ka tla ka itira le Sontaga especially ka re bile ke bonile Sontaga. So today re tlo bolela ka ona manyeloi kore video re tlo idirang today ya manyeloi e tlo no ba kore nka no summary akere kore ke tlo no le botša lenyana tše mmalwa ka manyeloi and then taba tša manyeloi ke tše dintšhi mo e leng gore ke rata gore ge ke tlo bolela ka ona ke bolele ka ona one by one mo e le gore ke tla ba ke hlalosa gore lenyeloi le so le ba reng ke mamang le se ke bolela ka Archangel Ariel. Archangel Ariel ke lenyeloi le leso o šoma mošomo o moso gore o kgone go kwešiša rena ge re bolela ka manyeloi re bolela ka eng and then ke tla ba ko botša le gore na go mo rapela Archangel Ariel o tlo ba o mo rapela jwang o mo rapela for mabaka a maitseng and go mo rapela o nyaka o mo rapela ka tšatši le lefeng ka nako e itseng. So lebaka la re ke dire video ke le lengwe gape ke gore manyeloi ke a mantšhi re gopola gore na le ona manyeloi a nawe re na le ona di-Archangel jwalo le jwalo go na le manyeloi a mangwe a e le gore sale a wela mo lefaseng modimo a kubile kwa legodimong ka baka la dilo tšeo ba di dirilego tše di bego di le kgatlhanong le yena gomme a ba koba mola legodimong ba wela mo lefaseng. So manyeloi a lona a gona ka nako nngwe re a lora goba re ba le dipono re bona manyeloi a etla go rena ka ra maphela rena mo ditorong tša rena kore re a bona spiritually go bohlokwa gore ge lenyeloi le la ge le etla go wena o tsebe gore lenyeloi le ke lenyeloi le ba rego ke mang o tsebe purpose ya gage mošomo wa gage gore le o ka tla lona lenyeloi lona le la sale la latlhelwa mo lefaseng le lona ge le tlile o tsebe gobane baue ke ba le gore ba wela ba šomela mmušo wa Sathane akere ke bo Sathane madimoni jwalo le jwalo
gore go tle lengwe la mohutono o tsebe gore ye pono ga se ye botse o tsebe gore immediately o santse o bona gore motse wa gago wa tia wa cleansa motse wa gago le wena wa cleansa mmele wa gago e le go leka o koba lengelo le gore le se ka tlhola le satla mo go wena a mang ra tseba go tsena tsong go tsa a tla gore na o tšho gore robetse ba tla jale ka re ba bitša di-spiritual husbands spiritual wives jalo le jalo ene ge ba etla ra bona gore ga ba re dire tše di botse ba re dira dilo tša phako le tše le gore ga di nyakege le tše le gore di oketša lefifi ka ra maphelo a rena di oketša di-negative energies ka ra maphelo a rena so o kgone go tseba gore okay le lengelo a se le botse gore ke santse ke tie ka thapelo ke rapele le go feta mola ke faste jalo le jalo e le gona go tla ba o ilwa spiritually o koba lona lengelo lewe mo go wena ya ba e le gore mangelo a la makgethwa a lokilego lona drang a go lwela on the other side spiritually. Okay, pele re thoma ke rata go amogela ba ile re ke mathomo ba tsena lenano la rena ke la amogela mo go semoya ka Dr. Magabo gomme ke re ke sontaga le kgono ge le re le ile dikerekeng ke a tshepa re le ipsine ka tirelo ya lekgono ge le re ga se la kgona ya dikerekeng ye tla no ba e le yona lentšu la rena la lekgono le mo le re tla ba re bolela ka manyeloi ene ra tseba gore ka mo bebeleng modimo o boletše kudu ka manyeloi a tšweletša gantši le gantši go ya ka mehuta ga ona go ya le ka mešomo ya ona ka go fapana-fapana mangelo yo a rometše mo lefaseng ba bangwe ba etla go rena ba tlo re protecta re le batho ba bangwe ba etla go rena ba tlo re famelaetša e le gore e tswa go modimo. Okay, a re thomeng jale ke a le leboga le re ge le theletša video ke a kgopela ba ile ra se le subscribe le rate channel ya rena le gotle notification bell lewe gore ka mehla ke re upload di-new videos le kgone go tseba ka tšona le share di-video tša rena le batho ba ile gore la ba rata ke a le leboga. Okay, manyeloi ke bomang ge re re manyeloi re šupa bomang manyeloi ke nka no re ke di-spiritual beings akere kore ke batho ba semoya motho wa semoya ke motho le gore o ka se mmone with your naked eye o ka se mmone ka leitlho la gago mare ka leitlho la semoya o ka mmona ka leitlho la semoya o mmona jwang ka tšona di-vision goba le gona ge e le gore batho a kere ka setse ke letse gore re file go tshwana le di-vision tša rena ga re di bone go tshwana go ba bangwe ba ile gore ga bana dimpho tšela tša di-vision mare dimpho tša bona ke tša go bona ka ditoro go ra gore le ka ditoro o ka kgona go ba bona akere so mangelo ke di-spiritual beings ke batho ba semoya akere ba e leng gore ke barumwa ba modimo tla ba a ba romela gore na mo lefaseng ge ba etla ba tlo re botša tše ba re botšang tšona jwalo le jwalo ka ke setse ke boletse gore ka re ga di-verses tše dintšhi ka mo bibeleng modimo o romela manyelo ba etla ba tlo re famelaetša ba etla ebile ba tlo re protector jwale ka ge re le batho ba nama ba re protector from the spiritual attacks ba re protector from spiritual battles spiritual battles ke dintwa tša semoya dintwa tše di diragala gantši ge re robetše ga re kgone go di bona physically di diragala ge re robetše and then di-effects tša gona goba mohlomongwe di-side effect tša gona goba akere ditlamorago ga tšona re tlo di bona kang re tlo di bona ga maphelo a rena a thoma go hlakahlakana manyeloi a filwe mešomo ya go fapana-fapana ka itsetse ke tlhalosetse gore ke tlo re ge ke bolela ka lengelo le lengwe le lengwe ka tlhalosa le gore ba mmitša angel mang mme re kwa gae ke 1 2 3 4 5 jalo le jalo ba filwe mešomo ya go fapana-fapana ye le gore ba e file ke modimo e mengwe ya yona e le gona gore protector re le batho e mengwe le mohlomongwe go tšele go na le ntho ngwe e kotsi e tlo diragalang then modimo kgona go ba roma mo lefase batho ba re botsa gore modimo re ke tukišeng go tlo go diragala 1 2 3 4 5 rapelang ka re go tlo diragala se se ka feta ka maphelo a lena modimo o rata protector maphelo a rena so ka nako ngwe a kere mohlomongwe go tlo na pula le gore a kere mohlomongwe ke pula ya metsi pula ye le gore e tla ba ile kgogola moko pula e le gore e tlo ba pula ya ona ka bontši ka sefako ye le gore ka ba ya tša le dirufing tša rena e tla senya e ka ba ya buša le dikoloi e tla senya mo le mola akere so modimo kgona go romela manyelo a tla botša o mongwe gore botša setšhaba gore go tlo diragala so le so and then ba tla mmotša ge e le gore motho o santse a botša setšhaba gore batho go tlo diragala 1 2 3 rapelang then o swanetse a fetiše lentšu leuwe
ka nako nngwe ba botsa ena motho la gore sepela kae o ye go rapela gona o rapelele pula ye gore se ke ya tla goba le ge e ka tla e se ke ya senyetša batho then go ra gore ke ntho la gore rena re le batho ba gana mo e le gore motho we o kry-ile molaetša gona go ra gore go na dibi tše dintši re di dirang go na phoso tše dintši tše le gore ra di dira re direla modimo so modimo o tlo ba nako le gore o sa tlo galefa ene go na le ntho a tla go e dira ye e leng gore e ka fetša maphelo a batho ba bantši modimo ga a nyaka go fetša maphelo a batho ka moka ga a nyaka go fetša lefase so ya ba ntho la gore ge modimo a etla a go botsa gore rapela eng go ra re wena go rapela o tla ba o rapelela dibi tša batho bale o rapelela batho bale dibi tša bona gore modimo a ba tshwarele nto we se ke ya ba gona so ya ra gore ge o hwetša o kgole gore o kgona go ba le gore o be le go hwetša melaetša e mesowe ye ne gore e tla go wena e tliša ke mangeloi ba e tliša e tšwa go modimo make sure ya gore ge ba go boditše gore dira so o dire ka mokgowe ka gore ge o ka se dire ka mokgowe ke nnete nto e tlo diragala and then batho ba tla tlhokofala ka bontši go ra madi a batho bale a kae a ka matsogong a gago ka gore wena o romilwe gore sepela o dira 1 2 3 mara wena o ile wa nyatša lentšu la modimo wa se dire ka mokgwa le gore modimo o kgopetše ka gona and then ebile mangelo e se sengwe gape ka nako e le gore motho wa tlhokofala moya wa motho o tšwa mo mmeleng a kere go na le mangelo a ile gore mmereko ya yona ke gore batle ba tšee disoli tsela tša rena ba tšee moya ola wa rena o kgone go sepela o kgone go ya into the spiritual realm okay mehuta ya mangeloi go na le mehuta ya mangeloi e ke nang le yona mo ke meraro gore na le mangelo a ile gore re a bitša re ke the highest orders the highest orders ke ba ile gore ba na le maatla a mantši ba na le authority ye ntši kore ke bona ba bušago ebile ba buša le mangelo a la mangwe a la leng ka fase ga bona ra fetša and then ona the highest orders ke mangelo a ile gore ba bitša re ke di-cherubim di-thrones le di-seraphim and then ra buša gape ra ba le mangelo a bobedi a ile gore ra bitša re the middle orders akere the middle orders ke ba re ba bitša re ke the dominion le the virtues ra butša gape ra ba le mangelo a ile gore ra bitša re ke mangelo a the lower order with the lower order re na le di-archangels di-principalities le di-powers mo di-archangels yena lengelo le la ke le rilego o la ba rilego ke archangel Michael ke yena o wela under the archangels ko mongwe wa di-archangels go ra gore under the archangels re na le mangelo a mantši a ile gore a wela under archangels ga se yena Michael a itee ke ba bantši re na le bo Gabriel re na le bo Ariel jwale le jwalo so re tlo bolela ka bona ra bolela ka mešomo ya bona torela interbišitše kudu ka mola ra torela archangel Michael o bapere diaparo tše ditšhweu white mina gore e ra lesedi bolela ka lesedi kganya and archangel Michael o ba tshwere sword ya gage sword yela ke sword e leng gore wa e šomiša ge a re lwela ka ra maphelo a rena ge a re lwela spiritually a tšamana ba rena a kgaphela kua kgole o tla ba šomiša sword yeuwe gore mo re sepelang gona ba mo re ditšeng gona mana ba rena a palelwe ko fihla so tore ke interbišitše kudu ye ke archangel Michael kudu ka re archangel Michael ke a warrior angel go ra re ke lengelo le eng la tlhabano angel of the battles jwale le jwalo ke yena a re lwelago ka re ga dintwa tša rena tša semoya o lwa dintwa tša rena ebile wa re protector ka mo gare ga di-spiritual battles so ge nako e leng gore o ka kgotšele gore kore o na le mathata goba ebile o bona o ka re mohlho mongwe o goga boima goba mohlho mongwe wa bona gore wena kore go na le di-spiritual attacks tše le gore di tla go wena kgafetša di tla ka mole ka moke e re go rapela o bitše archangel Michael o tla go wena o tla go protector o tla bona tšona di-spiritual battles tšela ba di-spiritual attacks tšela di sa tlo fela ka re archangel Michael o tlo go lwela ene o tlo e wina ntwa yeke so pono yelane yela ke bileng le yona ile ya mpontšha gore nna ke protected
ene ke protectile ke mang? Ke Archangel Michael. Nako tše ke mo lebelela ke bona ntebeletše a smile. Smile sela sa gage ke confirmation mo go nna ya gore Archangel Michael o mpotša gore ke be strong. Ke seke ka shuega, ke seke ka ba le fiega, ke be strong go tshwana le yena. Ke tsebe le gore gape gore ga ke tee mo ke leng gona, yena o gona mo go nna ka nako tše tšohle 24/7 o ntlhokometše ebile o mprotectile bošego le mosegare, o mprotectile from manaba a ka. O lwa dintwa tša ka spiritually ebile o lwa le manaba a ka. Ke ka fao ge ka mehla ke rapela manaba ka ke tla fenya ka thapelo fela, e le lebaka la goreng Archangel Michael wa ntwela. And part yela mola ke bona le nna ke mo lebelela and then ke smile, ke mo smilela le nna. Mola ge ke be ke mo smilela ke be ke kore e be le an acknowledgement, kore ke mmontšha gore le nna kore ke mmontšha gore ke a mmona gore o gona ka raphelo baka ebile ke a bona gore wa ntwela akere. And ke mmontšha gape gore ke a tseba gore ke protected, ke protectile ke yena, o protectile from manaba a ka. And ebile ke mmontšha gape gore ke a appreciate, ke gore ke a mo leboga ka lerato le ka le gore o mpha lona. Ke a mo leboga ka go ntwela ka re ga dintwa tša ka. Ke a mo leboga ge ka mehla ka manaba ka ga ba foša dipheko tša bona tša meleko a blocka ka sort ya gage, ge ba foša marumo a bona a blocka ka sort ya gage. Okay, ke fetša ke re jalo today re feletša gona mo, and then a re kopane mo nako e tlago mo ile gore taba re bolela in details one by one, re ntse re bolela ka tšona di-angels, mehuta ya di-angels. Ke a le leboga le ipsene ka sontaga sa lena se se botse.